Thutha wakwa ungirora ni kindu gigwitwo kugethwo kwa canola na niho ndenda tuingirire nigetha tuhote kuma gukihanda ri hena kurora canola kau nigetha gakinyiririe haha kugetha na niho mwitiri ugututariria riri kindu gigwitwo management ya canola ni twarikia gugaita thi riu tuka manage kuma hau riu kambiriria gu shoot etiguo tugutithite ndwakahura ndawa ya cutworm niguo na twakahura ndawa iri kwingi tutikuhurite kindu gutie kindu kingi ni tu manage riu kumania hau kuma hau kamera uguo ri eguthie thiko kindu 21 niguo kahuru ndawa ya selector kurimira ehererio ria no competition ni weheria yes wariki kweheria competition ri kindu thiko mugwanja uguo ithano mugwanja ri riu ukene irio feeding itagwo top dressing yes uitirire fertilizer ino ya kuhurunja kuhurunja gakena yes kuma hau ugathie kindu thiko tainya ithano ri hindio ni gacomokire kana kari othi tiri-ini okay gakena mathangu tamana matano na riu gakinya hau ri ni karenda riu ugoikerio gethare gethara uguo ri ukena ndawa itagwo fungicide yes ino fungicide ni amba ya kurigiria gatikahie niguo wakahura yo ri utukani na ya kigunyo ringi yes we kigunyo nako kibrekaga every time ni kira hatch no kira hatch ukiurage gitigathie kuria niguo wahituka hau ri kindu thiko 35 ri riu ni karere good karite riu haria riu hau niho ngwenda kumenyera kuria wauga ni karite nie ngwenda kumenya niki giki kararia niki karanyua tondu ni njui no gigubatara mai hari mimera yothe ri bwana Kimiti iriaga indo igiri ikarera rotuba yaku na ikanywa mai maku mugunda waku riu nikio turauga conservation agriculture ri uconserve indo icio cieri rotuba na maji which is the moisture riu ri canola haha wahanda ri uigiriire moisture ine kaumira uguo ri Ngai ateithia wona mbura ri riu ni wakigia moisture ya kuigana ni woka haha nginya wakinya handu wa gugafeed feeding ya mbere ukiambirire haria na planting ugikira DAP na planting na seed riu haha ni wakinya handu akumikiria top dressing ino ri umike kwina uigu ndugakihurunje gutari uigu tondu ithiaga na riua ni volatile wamikira uguo ri kuma hau ni wathie stage ingi riu uma stage ya vegetative ni yanjia riu kuruta kiro by day 45 ri iyuire kiro nga ugikinya nginya thiko 60 ri a full bloom no in between germination vegetative na hiyo flowering hapo ndipo feeding yote inapaswa kukua hapo ndio ikienda kuweka maua ijue inaweka maua ikiwa ina chakula ya kutosha usifikiria kuja kuiwekea fertilizer baadaye umechelewa au ni wadu mahitagia canola riria karakoroga gikura ni hari handu tugaga mugunda ucio ni ukunid special attention ni gukorwo twathiururuka kantu gika scouting ya mugunda ucio gutigirira ati canola ni gakura evenly kana gakura na muigananio fulani uria wagiriire hihi nyue ni muthiururuka gutigirira maundu mau ni mwamarora scouting ya mbere twanjagia o haria mwambiririo tugika kindu gitagwa soil testing yes nigetha tumenye mimera ino ri igafindwo na ki mugunda uyu ri this field in particular ri irenda ki tukoya tiri uyu tukahurunja into one sample kana sample ule mugunda uigana at least 150 acres inakuwa sample moja tukatwara handu hetagwo Lemuru crop nuts magatuthimira magatwira riu mugunda uyu wanyu ri urenda kina na kina na kina at planting DAP this level ama kama pH iko mbaya tuna rectify na rhyme namna gani then ndio uweze kutoa 3.5 ton per hectare tutakupatia this is the feeding program weka DAP hii kiasi weka CN hii kiasi urea weka hii ndani ya mchanga pia tumeona hauna copper weka copper spray tumeona pia unahitaji boron this much na hii nyingine zinc tunaweka hizo vitu zote ndio oil content ikue mzuri ni undu wa mundu kwenda kuhuthira fertilizer ya kimerera na niyo tugaga ugakora mundu ina ng'ombe ciake na enda kuhuthira thumu ucio tondu maybe ndarakirima large uguo hihi no njira njega ya kurima kana ni undu advisable ngira arimi mundu no athie na mbere na kurima uguo ona korwo ni large scale ri no wage kuigania thumu uyu ri this thumu ni njega tondu ni organic matter ni erongerwo tiri-ini na riu tiri uyu waheo thumu ri no withondekere irio makiria ma gwikira synthetic no ndumenya ni volume igana wekira na githimi giki turathi guthima ri nigikuhota riu gukwira tiri uyu waku ni wagira organic ni wa improve so twoka soil test ringi ri tugakora tiri waku ni wekate ni wa improve no thumu ni mwega generally tutariria atiriri mwiti tukumenya ati ihinda riri nirio riagirire ria kugetha canola riu kuma harikia twina stages hena stage etagwo land preparation hena stage egetwo planting hena stage egetwo germination hena stage egetwo vegetative growing hena rosette stage haria formaga karia kahana ka broccoli
haria riu erigirira tumahua turia karuta hena flowering hari flowering hena late flowering then iga form pods na cio ici podi igoka podi ni ici riu podi ici ri ni cigekira mbegu na mbegu iyo niyo riu tugacoka kugetha ukona niyo eno nayo ni yakiuma riu nihota twahota guka kugetha thiko icio ri kuma thiko mugwanja guthii 10 ri nikagunyuka rakugia thiko 21 wiki 3 uguo ri ni ria rirakugia kindu wiki 5 ri ni they are feeding nginya wiki 6 kuma hau no ume nginya kinye kindu thiko 70 ri gakorwo ihana u nyoni yuke riu kuma kindu thiko 75 nginya guthii mithenya 105 hau ri no nginya orire nyoni icio weheria ri riu oroko na combine nyamu ni umire between 105 and 120 days ni beca murimi ekumenya atia kanora gake ni katuika tayari riu ke hakuhi riu no ngethe na hihi riria gwakinya kugethari niwo kwethera machini ta ici turona kana ni nyumu gukorwo mugifacilitate kwetha machini nigetha muke mumugethere kuma yajia kwirua ri ni ukuona ta irerua toria ngano iruaga ona yajia kwirua ungikongora uguo ri ni ukuona ina mbegu njiro ikaira black itairite black ri ndiri machua na kuma yaira black ona giki kiiguru gikoro kiiguru gitomite gituike brown ri ni njega itiari no kiu turenda ikuru kiru ni moisture icokie moisture na thi nginya kindu 12 to 8 tondu iria njega ya kuhinywo maguta ri ni 8% moisture riu 8% ino yakinyirwo ri no ugethere hau no ugethe tene hanini ndigacarike wona yoma muno ni gucarika na ningi warehe itari nyumu wega ni uguthie kumithia riu ka balance no ni ithu tugakorwo tugikwa advance this is the time riu ingira ugethe hihi ikinya riu ringiri rigukorwo riririku ni gutwara ugwitwarira factory kana hihi otoria mundu akigethaga ukahura thimu kera mwiti riu ni ndiragethire ukogire mwiti ona ndukumuhurira thimu andu agi venture ri tukoragwo tugicontrol even harvesting time koguo ni ngakwira turagetha hinda riria ugakorwo witiari riu tuiguithanie muthenya muna turagetha tugwethere transport ya gutwarira Naikuru factory akorwo ni uri yaku ri tuhuthire yaku no hari cost ri we subdivide by 2 riu we murimi ukoya half ithu twothe half of the cost turiaga 14 shillings per ton per kilometer ona formula ni hari per kilometer per ton niguo nyitirira hau murimi riu ni twagetha kanora gaitu na thutha wa kugetha kanora gaitu ri ni wega tumenye atiriri tugugatwara naku na riu hau niho ndenda tukinyukie tuingire thiini wa factory ria tukuingira ti the major tondu ni kuri area ikuria hena area major Naikuru iyo ithondekaga maguta maria tutwaraga kwa Unilever magathi guthondeka Bluebird na hena eno ingi ya cold press ya Timao niho turathie hau tondu tukiri Timao niho tukuingira nigetha tukione uria maguta mau makihinyagwo ona ningi nigetha tukimenye gwakinya ni kugura Canola gaku ge kugurwo na mbeca cigana na ningi we murimi ona ningi turukirore cost of production yakorwo ikarite atia ndukahutie mutambo ucio ni turacoka thutha wa kahinda gatari kuraihu.